салом бинандагони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи мо масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад. роҷӣ ба ин мавзӯъ мо ба студия номзади илмҳои ҳуқуқ устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон Дониёр Сангиновро даъват намудем. шуморо ба студияи телевизиони пойтахт хайрамақдам мегӯем. ба тарбияи фарзанд аз овони кӯдакӣ бояд машғул шуд. одобу ахлоқ ва илму ҳунарро одам асосан аз хурдиаш меомӯзад. агар аз хурдиаш нодону бадахлоқ ва беҳунар ба камол расида бошад, он гоҳ онро аз ин роҳ бозгардонидану ба воя расонидан хело ҳам мушкил аст. аз ин сабаб волидайни оқил ба тарбияи фарзанд аз овони хурдӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ӯро ба олами ҳавову ҳавас, ба бозию беҳудагӣ ҳавола намекунад, балки ба фарҳангу донишандозӣ ва илмомӯзӣ шавқманд месозад. таври фирдавсии бузург мегӯяд: чу фарзанд бошад ба фарҳанг дор, замона зибозӣ баду танг дор. андешаи шумо дар ин бора? марҳамат. ташаккур. бояд таъкид намуд ки умуман таълиму тарбия ин пеш аз ҳама вазифа ва қарзи ҳар як падару модар аст. агар мо ба таърих нигоҳ кунем, аз замони қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 ин меъёр дар моддаи 34 Конститутсия дарҷи худро ёфта буд ва тибқи он падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва фарзанди болиғу қобили меҳнат дар таъминоти падару модар масъул буданд. имрӯз лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзанд ба тамоми аҳли ҷомеа пешниҳод гардид ва фикру андешаҳои онҳо шунида шуда истодааст. ба ақидаи ман вобаста ба омили ҳуқуқие ки мо баён кардем, ин моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омили дигар, ин омили воқеӣ аст. имрӯз омилҳои ҳаракатҳои ҳодисаҳои дидан мумкин аст ки боиси содир шудани ҷиноятҳои гуногун, боиси қатъ гардидани никоҳҳои ноболиғон, боиси аз даст додани фарзандони худ ки ба ҳаракатҳои гуногун ҳамроҳ мегарданд. ҳамин зарурати қабули ин қонунро ба вуҷуд овардааст. яъне имрӯз ҳам асоси ҳуқуқӣ ҷой дорад ки мо ин қонунро қабул намоем, лоиҳаро қабул намоем ва асоси воқеӣ ки чуноне ки баён кардам, ҳамон омилҳои манфие мебошанд ки бо қабули ин қонун ба андешаи мо онҳо бартараф хоҳанд шуд. баъзеҳо дар он ақидаанд ки тарбияи фарзанд асосан бояд ба ӯҳдаи падар бошад ва баъзе дигар дар он ақидаанд ки бояд модар бештар саҳмгузор бошад. андешаи шумо дар ин бора чӣ гуна аст? аз нигоҳи ҳуқуқӣ ман мехоҳам ба ин саволи шумо ҷавоб гардонам. соли 2005 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробар ҳуқуқи мардон ва занон қабул гардид. имрӯз мо дар асоси ин қонун ва қонунҳои амалкунанда бояд маҳсулиятро баробар байни модар ва падар тақсим намоем, чунки ба яки онҳо додани бартарият ва ба озод намудани дигаре аз ин маҳсулият аллакай вайрон кардани муқаррароти қонунгузорӣ амалкунанда мегардад. ба ақидаи ман бояд падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд якҷоя саҳм гузоранд ва маҳсулияти онҳо низ якҷоя бошад. ташаккур. барои фарзандро дар рӯяи хуб тарбия намудан ва ӯро ҳамчун инсони комилу шоиста ба воя расонидан, пеш аз ҳама бояд худи волидайн хушрафтору некахлоқ бошанд ва намунаи ибрат бошанд. дар акси ҳол кӯшиши онҳо барои тарбияи фарзанд яъне ки об дар ғалбир доштанро мемонад. фикри шумо дар ин бора? гуфтаи шумо ҳақ аст. мо ҳам тарафдори ҳамин ақида ҳастем ки оилаҳо бояд пеш аз ҳама оилаҳои бо маърифат бошанд, яъне ҳам падар ва ҳам модар дорои донишҳои муайян бошанд, онҳо аз одобу ахлоқ бархурдор бошанд ва тавонанд ки дар муносибати байни ҳамдигарӣ намунаи ибрати фарзандони худ гарданд ва дар муносибатҳои дигаре ки боиси боадолатнокию ботинатии онҳо аст, фарзандам ибрат гирад. аз ин рӯ ақидаи манам ҳамин аст ки падару модари бо тарбия, падару модари бо дониш фарзанди солимро тарбия хоҳанд намуд. масалан падару модаре ҳаст ки тарбияи хуб дорад вале дониш надорад. масалан ҳамон падару модар метавонад ки фарзанди соҳиб маърифату бо фарҳангро яъне ки ба воя расонад. бале ин пеш аз ҳама баён намудан зарур аст ки таълиму тарбия дар якҷоягӣ агар ҷой дошта бошад, боиси ифтихори ҳам фарзанд мегардад ва боиси
پیشرفتی او میگردد، چون که پدر و مادری که دارای هم تعلیم خوبند و هم تربیه خوب میباشند آنها فرزندان کامل را خواهند به وایه رساند. اما حالتهایی است به گفت شما که امروز در جامعه ما عائله هایی هستند که دارای معلومات معین کافی نیستند، آنها دارای تربیه خوب هستند. به عقیده من اگر به زینه ها تقسیم نمایم، یعنی جابجاگذاری زینوی باشد، پیش از همه باید تربیه استد و بعدا تعلیم، چون که تربیه نمودن ارزش های نیک انسانی را به فرزند دادن من بعد باعث آن میگردد که او شخصی با سواد خواهد شد، یعنی برخورداری دانش های علمی را در اساس زمینه تربیوی و میتواند تیز از خود نماید و در جامعه نیز وابسته با انتظام خوب تعلیم درست را به دست دارد. یعنی امروز ما گفته میتوانیم که پدر و مادری که دارای تربیه خوبند آنها میتوانند فرزندان خوب را به وایه رسانند و در زمینه این تربیه فرزندان آنها من بعد تعلیم خوب خواهند گرفت. تشکر. با اندیشه شما چی ضرورت پیش آمد که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، یعنی که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسائل پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، یعنی پیشکشی، یعنی که محاکمه مردم گشته است؟ امروز بیشتر نیز قید کردم و بار دیگر نیز تکرار میکنم، این دو عامل اصلی است، یعنی عامل حقوقی که ماده 34 کنستیتوسیون است و عامل واقعی که امروز پس کردن حس مسئولیت پدر و مادر و خود نابالغان دست زدن با راه‌های گوناگون و حرکت‌های گوناگونی جمعیتی و ضد جمعیتی. برای همین پیش از همه هر دو عامل باعث ضرورت قانون شدند، قبول این قانون شدند. با اندیشه شما این سرچشمه تربیه از کجاست؟ سرچشمه تربیه چنانه که سینای بزرگ میگوید از زمان تولد است، یعنی وقتی که نقل است که در 40 روزگی به نزد او طفل را میبرند و میگویند که بیمار است، بیان میکنند که الکی دیر شد، یعنی 40 روز گذشت. از زمان تربیه طفل را ما پدر و مادر باید تعلیم و تربیه دیم از زمانی تولد و من بعد سرچشمه تربیه خوب باشد، یعنی لحظه با وجود فرزند آغاز تربیه گردد تا آخر عمر فرزندی با تربیه و با تعلیم خواهد گردید. با اندیشه شما مثلا فقط تنها عائله میتواند که فرزند رو تربیه کند، مثلا بی مؤسسه تعلیمی بی جامعه؟ نه، من باید تاکید نمایم که در سخنرانی سروری کشور نیز قید گردید این در یک جایگی خواهد صورت گرفت، چون که فرزند تنها در عائله انکشاف نمی‌یابد و به سن 7 سالگی رسید ما عادت داریم که او رو به مکتب دهیم و این چنین هنگامی که مکتب میانه را تمام کرد او رو به دانشگاه میسپاریم، در بین دوست و رفیقان زندگانی میکنند، از آنها بعضی رفتارها را میگیرد. برای همین تربیه تعلیم باید در یک جایگی در همین سه نهاد جمعیتی وجود داشته باشد، هم در عائله باشد، هم در مؤسسه های تعلیمی باشد و هم در جامعه، چون که در یکی آنها بودن تعلیم و تربیه و در دیگر وجود نداشتن یا اینکه تنها در عائله تعلیم و تربیه نموده و به بیرون برآوردن که در جامعه اونجا تربیه درست ندارن اطرافیان، حالا نمیتواند باعث تربیه درست و تعلیم درست فرزند انسان گردد. بعضی ها در آن عقیده‌اند که مؤسسه های تعلیمی، یعنی که دانشگاه های عالی تنها باید تعلیم بدهند، یعنی که وقتی معینی درس، یعنی که 90 دقیقه است، باید استاد، یعنی که تنها باید با تعلیم سر و کار داشته باشد، یعنی که تربیه تنها در مکتب های میانه باید داده شود، در مکتب های میانه. شما به همین عقیده راضی هستید؟ به عقیده من استاد باید هم آموزگار باشد و هم تربیه‌گر، یعنی اون در یک جایگی باید صورت گیرد، چون که هنگام گذشتن درس ها از استاد هم آموزند تعلیم گیرند و هم از رفتار نمونوی و از گفتاری و تربیه مشخصی به دست دارند. امروز در دانشگاه ما اهمیت میدیم که معاون های رکتور عاید به تربیه جای دارند، در فاکولته ها معاون های دیکان عاید به تربیه جای دارند، در هر یک گروه اکادمیکی سرپرستان جای دارند که وظیفه آنها مخصوص تربیه است.
امروز دانشگاه و مکتب‌های میانه دانشگاه تنها به تعلیم مشغول نیست. آنها سوبیکتانی مشخصی دارند که فرزندان ما و شما را تربیت نیز می‌نمایند. یعنی وظیفه مؤسسه های تعلیمی این دادن تعلیم نه، تنها دادن تعلیم نه، باز در برابر این تربیت نمودن نیز هست. به اندیشه شما انسان را تا سن چند سالگی باید تربیت کرد؟ انسان از زمان تولد تا آخر عمر هم تربیت کرده می شود و هم تعلیم داده می شود. یعنی انسان این مخلوق خداوند است. به عقیده من انسان هر لحظه می خواهد آموزد. اگر امروز ما عالمان برجسته را پرسیم، حتی اکادمیکا را پرسیم، آنها نیز در همون بحری که دانش است میگویند ما از او قطره آموختیم. یعنی این گرفتن دانش، آموختن، این بیکنار است. ما نمیتوانیم گوییم که امروز تعلیم و تربیت با سن معین محدود کرده می شود، یا که انسان به سن مشخص رسید، مثلا 40 سالگی و به وی ضرورت تربیت نیست. و همه انسان دارای نقصانی هست. انسانی کاملی به نقصان در جامعه انسانی به عقیده من جای ندارد. هر شخصانی هستند که مثلا تعلیم دارند ولی تربیت درست ندارند. گفته در میان خلق ما است که عالم شدن آسان و آدم شدن دشوار. یعنی امروز اگر عالم هم باشد تربیت نداشته باشد ما وی اعتراف نمی کنیم. یا اینکه شخصی که دارای تربیت درست است و معلومات مشخص ندارد و آبرو در بین جامعه به دست می آورد، گرچند که معلومات عالی هم نداشته باشد. به عقیده من آموزش تربیت دادن انسان این نباید که با سن مشخص نگرانده شود و در جامعه انسانی هیچ شخصی که به تعلیم یا تربیت احتیاج داشته باشد جای دارد. تشکر. پدر و مادری هست که هم صاحب معرفت است، هم صاحب فرهنگ است، ولی او فرزند به بویه میرساند که از معرفت و از فرهنگ و از دانش دور است. پدر و مادری که فرزند را با وجود میارند از زمان تولد او مسئولیت به ذمه میگیرند. یعنی پدر و مادر با معرفت باشند و تعلیم باشند، باید فرزندی به معرفت و به تعلیم در جامعه وجود نداشته باشد. به عقیده من همون پدر و مادر با تعلیم و با تربیت از آنها باید فرزندی با تربیت و با تعلیم برآید. من آیدی پهلوی دیگر این مسئله گفتم، هیچی گفتن هم نمیتونم. چرا پدر و مادری به تعلیم با تعلیم با تربیت میتونن که این گونه فرزند دارن؟ شما فکر نمیکنید که مثلا یعنی که تاثیر محیط، تاثیر جامعه نیز به چونین مثلا فرزندان تاثیر منفی میرساند؟ اگر فرزند در عائله با تربیت باشد و اگر در مناسبت‌های جمعیتی در مؤسسه تعلیمی در خود جامعه میتواند خود را از همون رفیق‌هایی که به رفتار ناشایسته دست می‌دهند دور نگاه دارد، به عقیده من او میتواند که بین بدی و نیکی فرقیت گذارد. اگر پدر و مادری و آدمانی با تربیت باشند و همین فرقیتی بدون و نیکی رو به او فهمانده باشند. یعنی شما گفتنید که پدر و مادری که صاحب معرفت و فرهنگ است، یعنی که او فرزندی به معرفت و به سواد رو یعنی که به کمال نمیرساند. همین خیلی عقیده من همین است. و چرا وقتی که پدر و مادری که مثلا سواد ندارن، از معرفت دورن، وای فرزندی دانشمند و صاحب معرفت رو به او میرساند؟ در این حال همون پدر و مادری که سواد ندارن آنها تربیت درست دارن، آنها میتونن که فرزند را هدایت کنن. به عقیده من اون پدر و مادر اون فرزندی که عالم به وجود میاد در عائله تولد شده به مناسبت‌های دیگر جمعیتی به مسائل تحصیلاتی میرود، وارد میشد، در دانشگاه میخواند، عالم میگردد، پدر و مادری نیک دارد، پدر و مادری با تربیت دارد، اون شخصیت‌هایی هستند که توانستند فرزند رو به دنیا آورند و تربیت نمایند. به عقیده من پیش از همه تربیت می‌ایستد و بعداً تعلیم. در باب دویم ماده 10 لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسائل پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند اومده است. عهده‌داری‌های شخصانی واقعی و حقوقی اوید به حفظ حقوق و منفعت‌های کودک. شخصانی واقعی و حقوقی هنگام از تعلیم و تربیت دور ماندن کودک و به عمل نامطلوب دست زدن او
инчунин дар мавриди муайян кардани ҳолатҳое ки ба ҳаёт ва саломатии кӯдак таҳдид менамоянд ӯҳдадоран мақомоти дахлдори давлатиро огоҳ созанд. Илова ба ҳамин модда ки дар ҳолати огоҳ накардан, дар ҳолати бетараф шудан, яъне ки дар ҳолате ки ҷавонон ноболиғон ба ягон корҳои ношоиста агар даст бизананд, дар ҳолати бетарафӣ метавонанд ки онҳо ҷарима ситонанд. бале ҷавобгарии маъмурӣ татбиқ гардад ва нисбати онҳо ҷаримаи муайян татбиқ шавад. Дигар намудҳои ҷавобгарии маъмурӣ низ ҳаст ва вобаста ба ҳамин метавонанд ҳам ҷарима ва дигар намудҳои ҷавобгарӣ бар ивази он муқаррар карда шавад. Масалан бо чиз тағйироти илова доред нисбати ан ҳамин лоиҳаи қонун? тағйиру иловаҳо нисбати лоиҳаи қонун ҳамчун шаҳрванди бомасъул ҳангоми омӯхтан дида баромаданд ва якчандто ҳастанд. Пеш аз ҳама ки мухтасар дар бораи кадом боб ва модда? бале ман шумо баён мехонам. пеш аз ҳама ин худи камбудии меъёрҳои лоиҳаи қонун нисбати меъёрҳои қонунҳои амалкунанда аст. Масалан дар банди 32 моддаи 7 лоиҳа омадааст фарзандони то синни 15-соларо ба фаъолияти соҳибкорӣ ва хариду фурӯш ба истиснои ҳолатҳои қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат додааст ҷалб насозанд. Ман бояд таъкид намоям ки ин меъёр нисбати меъёрҳои амалкунанда, қонунҳои амалкунанда нуқсон дорад, чунки имрӯз машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ аз синни 18-солагӣ аст ва машғул шудан ба фаъолияти меҳнатӣ аз синни 15 дар ҳолатҳои истисноӣ 14-солагӣ аст. бевосита пешниҳоди мушаххас дорам ки дар ҳамин банди 32 моддаи 7 лоиҳаи қонун бар ивази муқаррароте буда чунин муқаррарот ҷойгир карда шаванд. фарзандони то синни 18-соларо ба фаъолияти соҳибкорӣ ҷалб насозанд ва фарзандони то синни 15-сола дар ҳолатҳои истисноӣ то 14-соларо ба амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ роҳ надиҳанд. дар ин ҳолат ин на мухолифат ба меъёрҳои амалкунанда, балки мутобиқат ба онҳо мегардад. инчунин номуайянӣ баъзе меъёрҳои лоиҳаи қонун муқаррар мекунад ки пас аз таваллуд фарзандро ҳатман аз қайди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд. ин ҳангоме ки ин муқаррарот ҷой дорад, падару модар метавонанд ба бонаҳои гуногун аз қайдгузаронии фарзанди худ саркашӣ кунанд. бевосита пешниҳод дорам ки чунин муқаррарот дар банди 2 моддаи 7 пешбинӣ карда шавад. пас аз таваллуд фарзандро ҳатман дар давоми то 3 моҳ аз қайди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд. ташаккур. нақши оила, ҷомеа ва муассисаҳои таълимӣ дар якҷоягӣ дар таълиму тарбияи фарзанд чӣ гуна аст? агар пеш аз ҳама баён кардан зарур аст ки агар имрӯз падару модар масъулияти худро ҳис кунанд ва банд ба банд меъёрҳои лоиҳаи қонун ки ин баъд қонун хоҳад шуд, қабул хоҳад шуд, орзуи онро дорем, иҷро карда шавад. муассисаҳои таълимӣ ва аъзоёни дигари ҷомеа агар дар асоси меъёрҳои қонуни амалкунанда рафтор намоянд, таълиму тарбияро ба зимма гиранду пурра ба иҷро расонанд, ҷомеаи мо гулгуншукуфон хоҳад шуд. фарзандони мо шахсоне хоҳанд шуд ки обрӯи ҳам падару модар, ҳам аҳли ҷомеа гарданд ва умуман Тоҷикистони азиз пешрав гардад, чунки худи сарвари кишварам баён мегарданд ҷавонон ояндаи миллатанд, миллати мо нек бошад. ташаккур. бояд қайд кард ки ҳар як падар модар орзу дорад ки дар оянда фарзанди комилу шоиста ба воя расонад, фарзанди ӯ ба ҷамъият яъне ки нафрасон бошад ва ҳар як падару модар мехоҳад ки яъне ки фарзанди ӯ дар мактабҳои миёна, яъне ки дар донишгоҳҳо яъне ки тарбияи хуб дошта бошад, таълими хуб гирад ва дар ҳолати набудани шароит чӣ бояд кард? дар ҳолати набудани шароит бояд баён намоям ки имрӯз қонунгузории амалкунанда муқаррар мекунад меъёрҳоеро ки барои дастгирӣ намудани оилаҳои камбизоат, барои пардохт намудани маблағи музди меҳнат, музди мактаб агар онҳо бевосита ройвай бошанд, пулакӣ бошанд, инчунин муқаррар кардааст оиди таълими ройгон дар муассисаҳои таълимӣ ва меъёрҳои дигар. яъне имрӯз давлат нисбати фарзандоне ки бевосита онҳо падару модарашон шароити хуби моддӣ надоранд, метавонад кӯмакҳои моддӣ расонад ва онҳоро хуб ба воя расонад, чунки дар асоси моддаи 1 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон давлати Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст
و هر کس شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم خواهد آورد. با جوانان و نابالغانی که با اخلاق ناشایسته خود در شهر، در پایتخت، من در مؤسسه‌های تعلیمی یا که در مکتب، یعنی که فضای همون محیط رو یعنی که ناسازگار میسازن، یعنی که به همون جوانان یعنی که شما چی گفتنید یا اینکه به همین اخلاق بدی آنها مثلا کی باید جوابگر باشد؟ بیایسته در خود لایحه قانون بیان می‌گردد که این مسئولیت پیش از همه به ذمه پدر و مادر است، اما ماده سوم لایحه قانون آن را به سن 18 محدود کرده است، یعنی شخصی که از سن 18 باشد خودی او جوابگر است. این مقررات در قانونگذاری مأموری جمهوری تاجیکستان از سن 16، در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از سن 16 و در حالت‌های استثنایی برای صادر جنایت‌های مخصوصاً وزنی از 14 سالگی پیش بینی شده است. با آنها مراجعت کرده گفتنی هم که حالا هم نسبت آنها جوابگری مأموری یا اینکه جنایتی تطبیق نشده است، از این کردارهای بداخلاقانه خود دست کشند و با راه راست روند که هم آبروی پدر و مادر خود را بردارند و هم اعتراف اهل جامعه گردند. تشکر. اگر چی مراجعتی داشته باشید به پدر و مادران، به استادان، به آموزگاران در تعلیم تربیت فرزندان، مرحمت. بیایسته مراجعتی آن را دارم که امروز از جانب سرور کشور مهلت 2.5 ماه برای پیشنهاد تکلیف و علاوه ها به قانون پیشکش کرده شد. آنها همچون پدر و مادری با مسئول فکر و اندیشه های خود را عاید مکمل گردانی قانون بیایسته پیشنهاد کنند، چون که بعد از قبول قانون آنها نمیتوانند عقیده خود را ابراز کنند. به قوه قانونی در آمدن قانون علیه باعث تکلیف علاوه از دست رد کردن تکلیف علاوه میگردد و آنها امروز میتوانند که برای مکمل گردانی لایحه قانون عقیده خود را پیشکش نمایند. بیایسته مراجعت کرده گفتنی هم که اگر امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، هر یک پدر و مادر، هر یک اعضای کامل حقوقی جامعه عقیده خود را بیان نماید، لایحه قانونی مذکور مکمل خواهد گردید و قانون شود که آینده درخشان ملت تاجیک را سزاوار باشد، یعنی در اساس معیارهای آن فرزندانی با تربیه به وایه رسند و نامبردار دولت خود گردند. تشکر برای یک صحبت صمیمی. من فکر میکنم که بعد صحبت امروزه ما، بعد برنامه امروزه ما، پدر و مادر باز بیشتر در تعلیم و تربیت فرزندان خود مسئولیت را حس میکنند و اون تغییرات الهایی که شما با نام لایحه قانون جمهوری تاجیکستان وارد نمودید من فکر میکنم که قبول میگردند. و بینندگان گرامی باری دیگر خاطررسان میکنم که هم صحبت من نامزد علم‌های حقوق اصولی دانشگاه ملی تاجیکستان دانیار سنگینوف بودند. باعث تاسف است که در دوران ما صف فرزندان نوخلف و بدگوهر زیاد گشته است که این سببی به فتور رفتن اخلاق و معنویات جوانان گشته است. کوش این طرفه مردم از چشمه جاویدانه حکمتی بزرگان آب می نوشیدند و نهال خیرد و افکارشان را نمو می بخشیدند. اینجا رسیدیم به انتهای برنامه. خیر، موفق باشید.